Formal nga ginlunsad han Bureau of Fire Protection Borongan City ang pagtigaman han 2026 Fire Prevention Month na may tema nga sa pag-iwas ng sunog hindi ka nag-iisa upod ang paglatag han mga aktibidad para han bugos nga bulan han Marso. Hapakikimagraw han Radyo Pilipinas iginpahayag ni Fire Inspector Jason Pelongo, Acting City Fire Marshal han Borongan City Fire Station nga nakasentro ang mga borohaton hapagpauswag han kahibarohan komunidad may tungod ha paglikay ngan pagbaton han sunog. Gintikangan ang selebrasyon han Marso a 1, pinaagihan misa nga ginpangunahan ni Bishop Crispin Varquez han Diocese of Borongan. Ngan sinundan hin motorcade ha palibot han poblasyon. Gintambungan inihan magkaiba-iba nga ahensya sugad ang Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Army, Eastern Samar State University ngan mga pribado nga stakeholders nga nagpahayag han ira suporta hag kampanyahin fire safe nga komunidad. Hasyahan nga simana pagdudumaraon ang fire drill sa high density occupancies ngan makikiusa ha fun run han Philippine Army para fire safety awareness. Ay kaduha nga simana may the open house sa Bfp-Borongan nga abrido ha publiko upod ang pag-imbitar hin mga estudyante tikang haduha nga eskwelahan. May dalawat poster making, essay writing and quiz B ngan ang mga madaog masag ka regional level. Nakalinya gihapon ang tree planting, coastal cleanup drive, fire exhibit ngan gift giving para ha persons deprived of liberty ha Borongan City District Jail. Usan highlights ang Regional Fire Olympics nga may representante ang Borongan City ha industrial category pinaagihan Isamelco. Sumalakan Pilonggo, 5 insidente sunog ang nahitala han 2025. 2 ha may dolong ang 3 ha Borongan City. Nga tanan ha residential areas ngan kadaman electrical related ngan unattended storage in Kopra. Yan ang atuig waray pa nahipatik nga insidente sunog sa syudad. May daupat nga serviceable fire trucks nga sa ambulance ang syudad. Bastante ini ha population ratio nga 20,000 katao kada isa nga fire truck. Bisan pa man may da mga rayo nga lugar nga nakakaapekto ha target nga 7-minute response time. Usahan ginkikita nga problema ang kakulangan hinigo nga supply hin tubig ha iba nga fire hydrants. Samtang ginpahinumdom ni FO3 Wilbur Elvin Nebrida ngan FO2 Reggie Adonis sa Fabli ang publiko nga siguraduhon nga tuhay ang electrical wiring, likayan ang overloading han saksakan, diri bayaan ang may gindagatan nga kandila utuunan ngan bantayan ang paghimusan madali maglarab nga materyales. Importante liwat ang pagkamayada fire extinguisher na balay, pagtakda hin family evacuation plan ngan diretso pagtawag ha fire hotline kung may insidente sunog imbis nga mag-live sa social media o tumapod nga may iba nga magpapahibaro. Para Bagong Pilipinas, ini Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.